Muhammad Moisege hasa tasawwur kan fa kolleve mi rashuge mi mujtama ka mi tiriyule rayitunnaki dulahe ರೈತun takakan hedumattaka komme muhim mashruutakekan rais afaha kurabafwe enham rajyeke huriharashege ves kuliverge daira taraggi kurevuma misarukarun muhim iskame devvagen mashruuta kuriyegen dawanikama emanik fanwani mi kurim ves vitalu efa rais jumhuriya alif alif fatola kuravum gendawa daturfulaki deduoge daturfulen emanik fan mi daturfulata fattawa mi wani ඊයේ ඒවතුන් මරිෆාන් මිවනි ඊයේ හතරු රශක වටාගෙන් ෆයි හිමන්දුවා මාළොහා ෆෙරිදු අදි මතිවෙරි මේතුගේ ෆුර්තම මන්සිරේ ගොතක මන්සිලේ ගොතක අපොඩ ෆොල්දුව වටාගෙන් ෆවායිරුක එමනික් ෆාන් දෙම් වටාගෙන මහමජේ ෆම් මිවනි මි අලිෆ් අලිෆ් අතොල්ගේ තොඩ්ඩුවා අරස්තුවා අති උකුලහක්කම් ෆාහ කොල්වේ මේ රතයකි Mirarasha Rais Jumhuria Kuram Ginwa the Turfulga Council Taka Ankin Tarage Masakura Committee Taka Adimingi Torong Rashuge Mosasatoke is very nervous again the Vani Patal Kurapamu Me Badal Kurabuntoke a Penumaki Raitung a Penumba Kankang Raitung Rashketara Gia Penumba Kankang Adi Epe Mihar Sarukarum Kuriagena Mashrutaka Genam Penumba Patataka Raitung Hialta Council tameduriko Raisul Jumhuria hissa kurepo egotung faitwedi duastahuga Raisul Jumhuria mikure vidatur fultahuge terembes argument feniken diei eki rashuga raitum peenum vagota mashutaka badata egennevi mansaro mi mi datur fultahuge terem paragina fadatake rarashge raitun wamu anna kama mi rashge raitum ves adi migi turun sarkarum ves kabul kora baigotung rashge tarakia mi gennam peenum va mi kuriyegenda mashrutaka mi genna peenum va islahota noniyama rashge raitun e peenum va padata Raisul Jumhuria hissa kurevamu e padata egennevi takam ves mi raitun faha kure henkamun mi fada daturta ki mi raitunna raitunge khiyal gaumge taraggiga rashge taraggiga hibenumattaka wara muhimmu daturta kekkama raitun qabul kure Raisul Jumhuria mi daturta ki mi එමනික් ෆාන වෙරිකම වඩාගෙනම්ගේ කූරින් පෞද වඩාගෙන් ෆවනි රාජ්‍යගේ හුරිහා රශක වඩාගෙන වාණකම අදි රශගේ රයිතුන අපත කුරප්පා රයිතුන්ගේ ඛියාල කවුම්ගේ තරග්ගේග හොත වාණකම එමනික් ෆාන වනි එවිතාලෙෆා මීගේ කුරින් රරශගේ කවුන්සිල් තකුන් වඩාගෙන වංචහෙනි මේ රයිස් අපත කුරප්පා කම් කාපානම මාලියක්කම් ෆහ කුරප්පා හෙනමස් මී එමනික් ෆාන කවුන්සිල් තක අපත කුරප්පා රරශ වඩාගෙන වාණකම එවිතාල් මීගේ සවපුන් රයිතුන gato masake kurumge fursat eman fana ali beta karna wan kan meni pakrava fadi mige kuring intikhab taka adimako mi raisung radasha wadagen wenna mois emanik fan dawruge terega eki radasha wadagen radashge raituna abatal kurapanikam emanik fan wani vidalefa egoto mihatana hama gina radasha emanik fan wani wadagen fa adi rajyege huriha council ka ves emanik fan wani batal kurapafa mi silsilage tere mihar hama eki radasha Kina rattaka emanik fan kurabba datur fulta kimi devana datur fulkan ama afaha kodeve kamun ami rayitunge mi hori kambadun takade rayitun mi ben bakhiyata emanik fana mi hissa kurafumge fursat council ta mi deveri ko mi datur fulta ge terei mi gendavani devamu Raisul Jumhuria alif alif fatola kurabam gendawa datur fulge teremves emanik fan mi wani mi iyye mi datur ful korepi rata gaves sarukarum fashan nimma fawa gina mashruta fattawa adeva fa mi terega kulverge daira sihi daira ves sama afaha ko leve mi ogotama bod folodu ke handball court taragi kurum ke masakke feshum ge rasmiyat kore dati mi hay samti befna sab mi rasmiyat ke stena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मी हास रस्मियात का शरफ़ मेहमान दिवहराज इज़्ज़त रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स फिटनेस एंड रिक्रिएशन ऑनरेबल अब्दुल्ला राफिव रैयतुंगे मजलिहुगे मतिवेरी दायरा इज़्ज़त मेंबर हसन ज़रीर दौलत के वज़ीरुं रैयतुंगे मजलिहुगे इज़्ज़त मेंबरुं दौलत का कुंफुन तोगे इसवेरिंग वडायन तिब्बेवी बोर्ड फॉर दोगे लोग बेतरायतुं अस्सलाम अलैकुम Alifas Borfordu handball court bingalumge rasmiyata marhaba Alifas Borfordu Zuwanu Gombit Takagulfawa handball court ge bingaluwa devani Minister of Sports Fitness and Recreation Honorable Abdullah Rafiu adarihuga bayarwada gannawani Mativeri daira gizzatene member Hassan Zarir Borfordu Council ge rais Suja Adam ad MTCC ge MD DCP retired Ahmad Saudi शुक्रिया वजीर आदमी साबो में हफ्ला में मुनी वडांति बेवे एम हा बेफुरना बा जवेर दुआ कंगे दे वस्सलाम अलैकुम adalgun men tibe fena hisaba migenestini raiso jumhuriya Dr. Muhammad Moiz alif alif atola kuravam kendawa adatur fulge tereng e atolge bodfolduge handball court tarakki kurumke masakke efeshumke rasmiyato mi handball court ki mi rashge zuwanunna mi zuwanu ummidu kurum ngakamekkama demhama mi rashge raitumes faha kurava mi wani bodfoldu ಗೆ ಇತುರಂ ಹಮ ಮಿಹಾರು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಬೊಡಫೊಳದುಗೆ ಇತುರಂ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಹೆನ್ ರಶಗವೆಸ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ನಿಮಾಫವಣಿ ಕುಳಿವರ್ಗೆ ದಾಯಿರ ಇತುರ ತರಕಿ ಕುರೆಬು ಮೈಗತು ಮಿಹಾರುಗೆ ತೆರೆಗ ಕಿನ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ವಾಣಿಕಮ ಎಮ್ನಿಕ್ ಫಾಣ್ವಣಿ ವಿದಾಳು ಎಫ ಮಿ ದೇಹಾರು ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ತರಕಿಗೆ ಕಿನ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಿರ ರಶಗ ಕುರಿಗೆಂದಾನೆ ದೇಹಾರಕಮ ವೆಸ್ ಎಮ್ನಿಕ್ ಫಾಣ್ವಣಿ ವಿದಾಳು ಎಫ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಮಿ ತತುರ್ಫುಲ್ಗೆ ತೆರೆಂ ದೆಂ ವಡಾಗೆನಮ ಹಮಜೆಫ ಮಿವಣಿ alif alif todduwa ngamenik fan wadagenamu marhapadenamge kantata kuriya daman service algon men tibe fina hisaba wagutun gelsten kam gomiduka mewagota coverage medukana lafa wakelana wassalamu alaikum